Swali la wengi ni, je, Shetani ni mweusi na Mungu ni mweupe? Hii ni imani iliyojengeka sana katika tamaduni na dini mbalimbali. Lakini ukweli wa Biblia hausupport wazo hili. Kwanza, kumbuka Mungu ni roho. Katika Yohana 4:24 inasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo lazima wamwabudu katika roho na kweli. Hii ina maana hana rangi ya ngozi kama mwanadamu. Vivyo hivyo, Shetani si kiumbe mwenye rangi ya ngozi. Biblia inamfafanua kama roho mwovu na mshindani wa Mungu. Katika 2 Wakorintho 11:14 inasema, Shetani mwenyewe hujigeuza awe kama malaika wa nuru. Hii inaonyesha anaweza kujifanya mzuri na si